Sagale kosita sikasasa dafi malo nakakabiku lesila kuna nasiwali kumerapi lamenitan nikatabe ukisukan tabunamni sadi jalalana namarajini maduman akamin namni birri nyaate wala rafsura wala kaataram akamin namni iPhone biyalati wala tergi hayro kaysan nama rafsidan dalaga godata kuno sufri sargi khana khabira kharando in torba do fe torba amala bakhati bebelo rashiti ta dubai takazi mala bakhati fidda barno tijirenya step bira khaysa jirra akame gudna se ne bara akame wal funa bira kunne khaysani biti gaha baka bwa nde bwa khabo bwa izmin jani ra bwa makina nde anguma wal bira duftu obsu dadabde kuno azra rakat chajir tijoleni mali boy sinjirenya sani khaysa ba sufri sargi khana baka shiti fude ade hin rain fude hala abba ya fi abba siti wal bira tae harka wal rafude intala wal raqe balanne jani gargar ba ai simara katambo guya khaisi daltebi khaisi khana daljesan lenci lama wal durat hae harka wal kanne wal raqe balanne jani wal bira ya san ate sijir sijir taranta wal ge chede kana khofe mamate sijir ta guya san guya ni kha guya kana no hata ujani khabaja ambar amma torbe ubara sargi gori asgu baba shana so ko ni fadde ta wa ambra sete lidu ta bari ofete bolla sete lu pura sa khaisa bat mala bakhiti sigura amsa ono da folo dir eshi sargi guya ura sabe gamma di ofete tui yo abri ko tatte ka batte tili tila khono sufa sargi mala bakhiti fidda እስኪ ኦሮምኛ ስለምጅኝ ኦሮምኛ መልመድ እፈልጋለሁ በቃ እኔ አማርኛ ትቼ ኦሮምኛ ብቻ ማውራት እፈልጋለሁ ችግር የለም ኦሮምኛ መስለመድ ከፈለሽ ማለት የኦሮሞ ወንድ አግቢና በቀላል ትለምዳለች የተገናንተን አስሊ ታውቃለች አስሊ እኮ አስሊ አግባት አስሊን አገባለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ አስሊ ቆንጆ አያገባም እንዴ አላ አንድ ሴትና አንድ ልጅ አላት ግን ሁለተኛ ያስፈልገኛል ምናምን ብሎ ይሄ ነገር እኔ ቀናለሁ ይቅርታ አድርጊልኝ ቀናለሁ እኔ አዳምጪኝ ወንዶቹ እኮ በዚህ ጊዜ ወንዶቹ አይገቡም ቤት አይመጡም እንጂ ውስጥ ስንት ሴት ተሸክሞ ምዞሩ አለ ስንት ሴት አለ እሱ አለ ሳታቂማ ይሻላል እኔ ሳላቅ ይሻለኛል ይሄ ይሻላል እንዴ እኔ ሳላቅ ይሻለኛል አንድ ትግሬ ወንድ አገቢና ወይኔ ለጋባሽ ትግሬዋይ በጣም ቆንጆ ትግሬዋይ አለ ትግሬ ማካና ቦዳ ትግሬ ወሊም ኮንዱር ሲኔፍ ትግሬ ምን ወነፊ አማርኛው ሪንጅ እኔ በመለስ ማሽ እኔ አልኩት ከትግሬኞቹ ጋር ፊለፊቴ ማብራት አለ አልኩት ከትግሬኛ ፊለፊት መብራት አለ ማለት ምን ማለት ነው ያከባህ ያቆሬት እንደባዳ ከትግሬዎቹ ጋር ወነፌ ቆይ አንድ ሰው አግኝቼልሻለሁ ወደ ትግራይ የሚባል ችግሩ አሜሪካ ነው የሚኖረው እሱ ምርጫ ግናት ወነፌ ወደ ትግራይ ነው በጣም አሪፍ ነው አሜሪካም ከሆነ ምን የምፈልገው ነገር ይሄ ነው አሜሪካ የሚሄዱ ምኞታለሽ አሜሪካ ግን ሁሉ ሰው ነው የሚመኛት እኔ ብቻ